Yesu ashimwe cyane aho muherereye mwese bavandimwe inshuti z'isaha y'agaciro. Shalom, brethren, wherever you are following us, the followers and also beloved of our value. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Ariko kandi ndabifuriza Pentecost nziza. And also I wish you a happy Pentecost. Iki ni icyumweru cya Pentecost. This is a week of Pentecost. Ejo ku cyumweru amateraniro benshi twemera umwuka wera tuzaba turi mu materaniro y'umwuka wera ya Pentecost twibuka imyaka 2000 umwuka wera aje kuri iyi si mu buryo bugaragara. And those who believe in the Holy Spirit, tomorrow on Sunday are going to be a service of the Holy Spirit celebrating 200 years of the Holy Spirit, 2000 years. Nkaba mbibutsa ko umwuka wera yaje. And I would like to remind you that the Holy Spirit has come. Umwuka wera yaraje. The Holy Spirit came. Umufasha yaraje. The Helper came. Utwereke ejo hazaza yaraje. The one who shows us our tomorrow is here. Utuyobora yaraje. The one who leads us is Rero ndabifuriza ku miryango yanyu, ku mirimo yanyu, imbaraga z'umwuka wera no kuyoborwa nawe. And to your family, to your work, I wish you to have the power of the Holy Spirit and be led by the Holy Spirit. Reka dusenge. Let us pray. Mana ndagushima muri uyu mwanya uduhaye tugiye kongera kuganira kandi mu isaha y'agaciro. God, I thank you for this moment you have given us as we are going to speak in this hour of value. Turasaba umugisha wawe kumanuka. We pray for your blessings to be with us. Ubwo tuganira ku mbaraga z'umwuka wawe, ku mwuka wera ku miryango yacu, uvugane natwe. As we speak about your Holy Spirit, on the power of the Holy Spirit upon our families, be with us. Udukoreshe bikomeye. Use us greatly Wigaragaze nk'Imana. and manifest as God. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe. May your peace and your grace Bibane natwe. be with us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Wow. Imana ishimwe cyane. Praise be to God. Mwami suka umwuka wawe ku miryango yacu nicyo ngiye kuganira namwe muri uyu mwanya. Our theme is, Lord, pour out your spirit on our families. Mwami suka umwuka wawe ku miryango yacu. Lord, pour out your spirit on our families. Yoweri ibice bitatu umurongo wa mbere kugera kwa kabiri. We read Joel chapter 2, verse 1 to 2, or verse 28 to 29. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also my maidservant and my maidservant will pour out my spirit into those days. Igihe Yoweri avuze ubuhanuzi, When Joel prophesied this prophecy, abantu bari bataramenya neza icyo byenda kuvuga. people did not understand what it means. Hari kera cyane. It was in the past time. Imana yakoranaga n'abantu, God will work with people. umwuka wayo akaza akagenda. The Spirit of the Lord will come and leave. Wibuka igihe cy'abacamanza, If you remember the time of the judges, umwuka yazaga kuri Samsoni, the Spirit of the Lord will come on kuri Samson, Gideyoni, on Gideon, kuri Debora. on Deborah. Yarangiza akazi, And when the work is done, umuntu yarangiza gukora, when the person is done umwuka working, akigendera. the Spirit will depart. Umwuka yarataraza ngo agumane n'abantu, The Spirit was yet to come and live with the people, abe mu bantu, and be with the people, abane n'abantu, and live with the people, abe ku bantu. and be on the people. Icyo gihe yaraza akagukoresha akanya gato, The Spirit will come and use you akigendera. and depart. Uzasanga yeje ngo Samsoni ahura n'ingunzu y'intare. You will read where the Samson encountered a lion, Ngo umwuka w'Imana amuzaho, and the Spirit of the Lord came upon him wayishwanyaguza nk'uko umuntu yatwanyaguza umwana w'ihene. and tore it apart as if it was a goat. Urumva ko umwuka yazaga gukora ibikorwa runaka, akanya runaka yarangiza akagenda. Now you see, the Holy Spirit of the Lord will come and use a person for a certain time, for certain task, and then leave him. Ariko Joel agiye kubivuga, But when Joel saw this, aravuga ngo icyo gihe umwuka azamanukira abantu bose. so at that time the Spirit of the Lord will be poured to all flesh. Umwuka azaza ku bantu bose. The Spirit will come to everyone.
icyo yoweri yavugaga What Joel said here, nuko atazaza kuri Samsoni gusa the Spirit will not just come to Samson ngo aze kuri Gideyoni gusa or only to Gideon, ariko abatuye aho bose but to those who live there, azabana nabo the azabaza Spirit will come upon them. icyongeyeho Number 2, ntazaza ngo abakoreshe gusa akantu gato yigendere it will not only use you for a certain task, ahubwo azagumana nabo but the Holy Spirit will dwell with them. ikindi nanone tubona And what we see here, umwuka ntazahitamwo abantu runaka gusa the Spirit of the Lord will not select certain ahubwo individuals, azakorana n'ingeri zose z'abantu but it will work with everyone. ngo abahungu banyu That your sons, abakobwa banyu your daughters, abakambwe banyu your elders, older men, abasaza banyu your older men, ndetse n'abagaragu banyu even your servants n'abaja banyu and your maid umva servants. klase zose So to all class, umwuka azabazaho the Holy Spirit of the Lord will ubundi come. byakabaye ko umwuka aza ku bantu nyine b'icyubahiro Usually this Spirit should only come to the honorable, ariko umwuka azaza ku bantu bose ingeri zose z'abantu but he will come to every single person. ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri This was spoken by the prophet Joel. Yoweri bisobanura ngo uwiteka niwe mana Joel meaning the Lord is the God. Yahweh El Yahweh. n'izina ryenda gusa n'irya Eliya It's similar name to Elijah's. Eliyahu Eliyahu. uwiteka niwe mana The Lord is God. El Yahweh El Yahweh. uyu nawe Yoweri ni Yahweh El It's Yahweh El. Joel. Imana ni umwami ni Imana The Lord is God and God is the Lord. nawe yavuze ibintu bikomeye He also spoke nyuma powerful y'ibyo things. bihe bigoye After these tough times, nyuma y'ibyo bihe by'intambara after the wars, nyuma y'ibyo bihe by'indwara after the seasons of sickness, nyuma y'ibihe by'akagungu n'ubuzukira n'inzige za nzige after the years of locusts, nyuma y'igihe cy'inzara after the famine, nyuma y'igihe cy'intambara after the season of wars, nyuma y'igihe yo guterwa imyaka ntiyere after years of drought, nyuma y'ibihe by'umwijima after the years of darkness, nyuma y'ibihe by'ubwoba after the seasons of fear, nyuma y'ibihe byo guhinda umushyitsi after the seasons of being trembling, nyuma y'ibihe byo kwiheba after the seasons of nyuma hopelessness, y'ibihe byo kurira after the seasons of nyuma cry, y'ibihe byo guhemukirwa after the years of being aravuga ngo betrayed. hanyuma y'ibyo He said, after that, nyuma y'ibyo afterwards, nyuma y'ayo makuru after this news, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose I will pour out my spirit to all flesh. nzasuka umwuka wanjye ku bagenda bose I will pour my spirit on all flesh. aha nta bwoko buvugwa nta ruhu ruvugwa No nation is mentioned, no skin color is mentioned here. nzawusuka ku birabura nk'uko nzawusuka ku bazungu But I will pour it to the blacks as it is being poured to the whites. nzawusuka ku bera nzawusuka ku bashinwa ku bahindi ku birabura no ku bazungu bose To all races, white, Indian, Chinese, to all races, I'll pour my spirit. umwuka wanjye My spirit, uzaza kuri buri muntu wese it shall come on all flesh. abana banyu b'abahungu Your sons abakobwa banyu and your daughters, bazahanura they shall prophesy, atari kubw'imbaraga zabo not by their powers. nzabasukamo umwuka ubahe kuhanura I will pour my spirit onto them. si And they'll debora wenyine prophesy. uzaba umuhanuzikazi Not only Deborah who is going to be a si yesaya prophetess, wenyine uzahanura not Isaiah who will prophesy, si eliya wenyine uzahanura not Elijah who will prophesy si alone, elisha wenyine uzahanura not only Elisha who will prophesy, ariko ni abakobwa n'abahungu babo but it's your sons and your daughters. aha ngaha ni inclusive ni bose It is inclusive here, ni everyone, abana bose abahungu bose n'abakobwa all your children, your sons and daughters. abakambwe banyu bazongera barote Your older men will have dreams. abakambwe bazarota Your older men shall bazagira dream. inzozi They will have dreams. akenshi iyo abantu bashaje Most of the time when people are aging, bavuga ibya kera they will speak about the past kandi bifuza gusiga umurage and they want to leave a legacy. ariko aha baracyongera kurota But here they still have dreams. baracyongera kuvuga ibizaba They'll still have to speak about the future. ntibazahera gusa mu byashize They will not dwell in the past, noneho bazarota but they will dream. akenshi abasaza Most of the time for Akenshi the abakecuru elders, women, older batubwira women and men, ibyashize they will speak about the kera past. nari imeze In the back, I was kera this. nari inkome In old days, I was very kera strong. naciya
I went through this. ni gake mu kanwa kabo havuga ngo ejo nzakora ibi, Very few found them speaking about their future. ejo nzaba, That I will be here ejo tomorrow. nzaba muri I will leave. I'll be doing this tomorrow. No. ejo hashize. It's always about their Ariko ngo past. umwuka naza, But when the Spirit of the Lord comes, bazarota, they will dream. bazareba They ibizaza, will see the future. bazavuga They ibiriho, will speak about the things to bazavuga ibyo come. They bazinjiramo, will speak about what they will bazavuga enter ibihe into. biri They imbere. will speak about the future Yesu seasons. ashimwe cyane. Hallelujah. ngo n'abasore banyu berekwe, And your young men shall have visions. abasore bazerekwa, Young men shall see visions. bagire iyerekwa rikomeye They will have a great vision ry'iyi si, of this world, ry'ibihugu, of the nations, ry'imiryango, of their families, ry'abantu, of the ryo people, gukomera, of greatness, ry'ubwiza, of the beauty, ry'icyubahiro. of the honor. Amen. Amen. ndetse n'abarya basuzuguritse, Even the least, ari abaje ari abagaragu, whether your servant and nabo maid servants, bazasukwaho umwuka, he will pour out his nabo spirit on them. bazerekwa, They'll have bazarota, vision and bazakora dreams. ibitangaza. They will do miracles. abo sosiyete yataye, What the society have rejected, hari icyo Imana izakora. there's something God will do on Yesu them. ashimwe cyane, Praise be to Yesu Jesus. ashimwe cyane. Praise be to Yesu Jesus. ashimwe cyane. Praise be to Jesus. hallelujah. Hallelujah. abivuga rero When he said this, ntabwo byabaye umunsi, it did not happen immediately. No. zafashe igihe, It took time. zafashe igihe, It took time. ntabwo ari none. It's not today. havuze atari ko noneho Yoweri ko ahora ahanura, So Joe is always prophesying. ibi noneho ni ibihe What are these? ibavuga bizaba ryari? When will this happen? abantu ntibumvaga ibyo ari byo, People did not understand this prophecy. ariko hari umunsi byuzuye. But there was a day all this was fulfilled. bari mu cyumba cyo hejuru, They were in the upper room. Yesu amaze kuza ku isi, After Jesus came to the Abantu- world, abantu baramukurikira ari benshi, and people followed, multitude followed him. barakizwa, They got saved. abakiza indwara, He killed them from disease. abakorera He ibitangaza, did miracle for them. abantu barumirwa, People were baravuga ngo uyu amazed. ninde, They said, who is this? ninde uyu. Who is this byari man? ibintu bikomeye It cyane. was amazing. arapfa, And then he died. arazuka, He rose again. yiyereka abigishwa be He appeared to his iminsi disciples 40, for 40 days. arazamuka, He ascended, bamureba n'amaso yabo, watching him with their ajya own mu eyes. bwiza bw'Imana, And he entered into the glory of God. igicu The kiramubakingiriza, cloud covered him. bakireba As they were still looking, uwo babanye the one who lived with them imyaka 3, all the 3 years together, aragiye. he's leaving them. yo Now dusigaye he's gone. twenyine, We are left alone. yarazutse, He's risen. arazamutse He's mu ascending bwiza in the glory n'icyubahiro, and honor. yo n'ibitangaza. This is amazing. bagaruye amaso ku butaka, When they returned their eyes on the ground, babona abagabo babiri bahagaze, they saw 2 men ngo standing. mwa bagabo b'i Galilaya, Say, you men of Galilee, uriya Yesu mubona azamuka, the Jesus you see him ascending, ngo niko azongera kumanuka, same way who will come back. uko azamutse As he goes, azongera, so he will return. azakandagira kuri uyu He musozi, will stand on this mountain azamukiyeho, as he ascended. yazamukiye ku musozi Elayon, He ascended on the mountain Olive. azongera agaruke ku musozi Elayon. He will descend again. He will return again on the mountain tumupepeye Olive. Bwana. Glory be to the Lord. Hallelujah, Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane. Praise be to God. abwira abigishwa be, He spoke to his disciples. ndagenda I'm going to leave you, ariko but mujye Yerusalemu go to Jerusalem mutegereze, and wait there. hari icyo data azohereza, There is something Father will send to you. umufasha azaza, Your helper will come. azabakomeza, He will strengthen you. azabuzuza imbaraga, He will fill with the power. muzaba intwari, You will be warriors. muzaba abagabo, You will be witnesses. muzavuga You will speak mudafite ubwoba, without fear. mudatinya, Without fear. muzamamaza You will declare ubutumwa, the gospel. ibyo navuze What I have said, muzabibwira abantu, you will speak to isi the yose The whole world igomba kumva, must hear. muzaba abahamya You will be witnesses bw'isi yose, in the whole muvuga world, ubutumwa declaring the gospel bw'agakiza, of abantu salvation. bamenye Imana, The people shall know abantu the Lord. bakizwe, The people will be abantu saved. bakomere, The people will be abantu strengthened. binjire People will be mu bwiza ushered bw'Imana. into the glory of Ibi God. byose Everything, bizaba, it will be fulfilled. ntimutinye, Do not be umwuka afraid. wera The azabamanukira. Holy Spirit shall come upon you. Amen. Amen. baragenda barategereza, They went and waited. umunsi wa mbere
Day 1, bararirimba, they sang, barasenga. they prayed. Umunsi wa kabiri Day 2, barasenga, they worshiped bararirimba. and they prayed. Umunsi wa gatatu Day 3, barasenga, they prayed, bararirimba. they worshiped. Umunsi wa kane, Day 4, wa gatanu, or wa 5, gatanu, day 6, wa day karindwi, 7, w'umunani, day 8, w'icyenda, day 9. bakomeza kubikora, They kept doing this, bibukiranya, reminding each bakiri other. kumwe na Yesu. As we're still with Bati, nje Jesus, ndibuka wa I munsi. remember that day. Yo, wa munsi. Oh, that day. Uzi ko yakoze kuri Bartimayo? Do you remember when he touched Bartimaeus Agakira. and he got saved? Bandi ati, Say, yes, I ibyo remember. I byarantangaje. was Undi amazed. batunze icyantangaje So cyane. what shocked me the most, Yagendeye hejuru he y'amazi. walked on the water. Uribuka agendera ku mazi? Do you remember when he walked on the water? Sinzabyibagira. I will never Undi forget. akavuga ati, It's okay. mwe muravuga ibyo? I, Wa mugore wamukozeho. how about the woman who touched him? Undi baticeceka. Say, don't Uzi mention. ya migati itanu. Do you know the 5 mafi, loaves of n'aya bread makuru and the barimo. fish? So these were the Muri ya stories minsi icyenda. in all 9 Ku days. munsi wa 10. And on day 10, Ku munsi wa 10. on day 10, Ibyakozwe n'intumwa kabiri. Acts chapter 2, Umurongo wa mbere. on verse Ku 1, munsi wa Pentecost usohoye. when the day of Pentecost Ngo had bose bari fulfilled hamwe mu come, mwanya umwe bahuje umutima. they were all with one accord in one place. Ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. And a sudden there came a sound of from heaven, Umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were Haboneka sitting. indimi zigabanijemo zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. And then there appeared to them divided tongues of fire, one sat upon each of them. Ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi ngo nguko umwuka yabahaye kuzivuga. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them Batangiye utterance. kuvuga indimi. As they start speaking Abari other hanze tongues, barabumva. those who were outside heard them. Bumva bavuga indimi They ziwabo. heard them speaking their own tongue, Indimi zitandukanye. different tongues, Indimi zidasanzwe. different and special tongues. Amen. Amen. Bashima Imana. Praising God. Baravuga ati, Say what? turabumva bavuga Imana mu rurimi rwayo. We heard them speaking God in our own language. Nuko ubutumwa bwagiye hirya no hino. And that's how the gospel was Barya spread. babyumvise. Those who heard them, Baratangara. they were Bajya amazed. kubibwira They iwabo. went to speak, to deliver the message Abandi to bari others. aho. And those who were there, Bakomeza bareba. they kept on watching. Petero arasohoka. And Peter stood Arabura up ngo bagabo bene and data. said, brethren, Muratangazwa n'iki? why are you amazed? Titwanyoye inzoga. We are not drunk. Ubu ni mu gitondo saa 3. It is at 9 in the morning. Nta wanywa inzoga saa 3. No one can drink Oya alcohol. oya. No, it cannot Ngo happen. ahubwo ibi byavuzwe kera. But this was spoken N'umuhanuzi Yoweri. by the prophet Ngo Joel. hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu And bose. afterward I shall pour my spirit on all Abahungu flesh. banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, abasore banyu bazerekwa. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall have dreams. Your young men shall have vision. Ndetse n'abagaragu banjye n'abajya banjye zabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. And on my servants and maidservants I'll pour my spirit on them. Those Bamaze days. kubyumva. After hearing this, Baravuga ngo tugire gute? they say, what shall we do? Nimwakire Yesu. Say, receive Lord Igihe Jesus. cyo guhembuka It is a time of your restoration. barakizwa. They got Uwo saved. munsi yakijwe 3,000. On that day, 3,000 people Abantu were saved. baratangara cyane. And it was amazing. Itorero rirubakwa. The church was Umunsi wa built. Pentecote On the day of niwo Pentecost, munsi itorero ryavutse. it is the beginning, the birth Ndasaba of ngo the church. umuryango wawe I pray that your wuzure family umwuka be wera. filled with the Holy Itorero Spirit rivuka iwanyu. and the church to be birthed in your Rivuke mu place. kazi kanyu. Be birthed at your work, Ku isoko yanyu. at your work, Aho muri hose. where you are. Imbaraga z'Imana May the zigaragara. power of God be Murakoze manifested. cyane. Thank you so Imana much. ibagiriye neza. May God do good Reka to you. dusenge. Let's pray. Uwiteka Mana ikomeye. Lord, great God, Ndagushima kuri Imana. I thank you for you are God. Ndagushima kukora. I thank you for you. Umwuka wohereje May the spirit that you yongera send aze muri ibi bihe. return in this Ahembure time. imiryango yacu, Restore our families, ubuzima bwacu our lives, n'imibereho yacu. and our livelihood. Ukora ibitangaza. Do miracle, Abantu Lord, bakubone and bakumve. people see you and know you. Wigaragaze Mana. Manifest, O Lord. Wigaragaze Be Data. manifested, Lord. Wigaragaze Mwuka Wera. Manifest the Holy Imbaraga Spirit zawe and your powers zimanukira abantu. come upon the Uhuze people. abana, Bring uhuze children, ababyeyi, unite uhuze buri muntu parents and wese. everyone. Ndagushima I Data. thank you, Father, Mu izina ryawe in the Yesu. name of Lord Jesus. Amen. 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 Amen.